Dame i gospodo, braćo i sestre, srpski radikali, ponosna i slobodna Srbija, pomaže Bog! Izdajnički režim Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića u
učinio je sve kako bi sprečio ovaj veličanstveni skup dobrodošlice srpskom junaku Vojislavu Šešelju. Cepali su plakate, otkazivali autobuse, pretili ljudima, plašili građane Srbije kako će Vojislav Šešelj destabilizovati Srbiju, kako će doći nekakav haos. Kao što vidite, niste uspeli. Mi pozdravljamo sve Srbe iz Srpske Crne Gore, iz Republike Srpske Krajine, iz Republike Srpske, sa srpskog Kosova i Metohije i čitave Srbije, koji su došli da pozdrave Vojislava Šešelja. Mi smo našeg predsjednika ispratili sa ovoga mesta i u Haškom tribunalu proveo je 4280 dana. On je uradio ono što je obećao. Rasturio je Haški tribunal do temelja. I kao što je Vojislav Šešelj rekao haškim zlikovcima da za njega leka nema, tako i mi kažemo Tomislavu Nikoliću i Aleksandru Vučiću. Neka nauči on tu lekciju za srpskog junaka Vojislava Šešelja. Leka nema. Dugo smo čekali i zamišljali kako će izgledati taj dan kada se konačno na ovoj bini nađe i zagrmi Vojislav Šešelj. Taj dan je došao. Pozdravimo predsjednika Srpske radikalne stranke, doktora Vojislava Šešelja. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, srpski radikali i srpski četnici, pre nepunih 12 godina sa ovog istog mesta svečano sam obećao da ću rasturiti Haški tribunal. Nešto je malo duže ta borba trajala, ali danas mogu da vam podnesem izveštaj. Rasturio sam Haški tribunal. Mene izbaciše iz Ševeningenskog zatvora, a zver Haškog tribunala ostade smrtno ranjena da krvari. Ali dok se ta zver do kraja ne dotuče, tamo su još mnogi srpski sužnji u lancima, tamo ih sude zato što su se borili za odbranu svoga naroda, zato što nisu pristali da postanu izdajnici i zato da bi se u celom srpskom narodu obeshrabrili svi oni koji su spremni da se bore za slobodu i otadžbinu. U Haškom tribunalu su osuđeni na drakonske kazne ili im još sude istaknuti srpski politički lideri, predsjednik Republike Srpske Krajine Milan Martić, predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, potpredsjednik Savezne vlade Nikola Šajnović, predsjednik Republike Srpske Krajine Goran Hadžić. Tamo se sudi slavnim srpskim vojnim i policijskim generalima i višim oficirima. Sudi im se što su branili otadžbinu. Nijedan Hrvat iz Hrvatske nije osuđen pred Haškim tribunalom.